Yo ada ngambil ngalek minang song minang ayam tip syuki minang ayu. Halo perlok kum do pielong tengah aku aban ajing kublai yapi Happy New Year perlok Happy New Year tengah aku aban ai ka jing kublai biang yapi bapila poi pin biang ka video jong apta te perlok menta kasi nyo tare jong January te ka poru kala de kandai beje te ngimut ban helai katakan New Year right bala bu ki riders na shalong pada nungstan te ngimut banele sha motarashan kadai hamajar makasa ki bang pada poes ngomha bandi sa ele ha tu jaka kalau ka ba internet ha dengar ung aklempat lagi kata ka jaka ngaku aban lit kai mo mentakasi bat ki parlok bat ki neki riders ki nomor bagi lakhat te ku aban lit kai bat ki ru te to parlok kan peningai feeling tilti mo kin war ki riders na shalong kin wan bun mam tasngi kanlong kaya kanlong unique right bah mentakasi te kinwan thai kumbasan photam e kum tu thai gi riders na shalong te ngi nang ne thangi na mi kum tu a photam la na photam kum tu ngi mi ma te to perlongan pe inga feeling tilti ma te perlak pila badi ba kine gi rider menta gilas mut bande mi no gila don way ar lai sau san ru nyau oh nyau mong dire nyau ne tekidang wan susu ngina let no stay sama tarasan shalong ro kila emi A few moments later pet perlok kini gi shalong riders menta gila wan boys ne sha kinci stang ajan hi ban le stay sama tarasan kini gi riders menta gila ewan rider boy iban ewan bro Boro-boro pet kini gi rider menta gila boys ne sha pariong sini senong selong le bun ha menta ni gi rider gila don gi napok selong gi bala don napok nong stone iwei pa iwei pet kini gila ewan gini perlok pet kini pan napok selong gini boro gila ewan lah, oh lah ewan full gini. Pet perlok pet, ini gila ewan. Oh gila bun ha. Ini iwe rider boy, gimana? Tip boro-boro rider boy. Hai. Pet perlok gini ki rider nampak selong gila wan boy. Te perlok gila ajan boy situ sa mosaresan. De ngadon berdine i perlok jonga iba nampak selong. De iwe hinmen jongaru ila longkup hinmen jongaru. Ikategi Malcolm rider banyak ya ka R15M. De rider seru gila wah. Kita perlu gila ewan pet saya is khams bang pet gila ewan nang tu oh moto video KTM abas tu sih kalau bas terbaik benda pet perlok ini gila ewan gini riders woo pet perlok pet woo pet gila ewan pet gila ewan pet gila ewan woo gila ewan woo
Ale, yatet. Ayvet, yatet. Ale, yawan. Woo. Ale. Yatet. Woo. Oh, kita pun susu. Yatet. Woo. Yatet. Woo. Pergi dari Palong, Pajom. Oh, kaliru lawan bi lah. Yatet, Palong, yatet. Woo. Yatet. Woo. Yatet. Pergi dari Palong nampak nong stone. Woo. Yatet. Woo. Finally lawan poi sekan Jaka mau tarisan. Dikira ada sila ya bun pha mentah. Ini tentang kegiat dari mentah kila ya bun pha. Layak collaborate bagi Shillong bagi Nongstone Riders. Viewpoint kena top point nang dia. Tenat bahasa kah? Naruh nang point first time sini sedekah. Cat. Three, 2, 1, go! Di kandang arteli kategori. Kawai non dia. Tentang arteli prize. Sisi lagi jam, baik lagi jam. Kawai ini. Tentang arteli prize. Dengan sedang stay. That is the. Orang kaya participate. Ini participate jadi yang kita stay yang lepas. Bah, nangta, kita pendek. Sunwood is select. Last to select. When qualify final round, dia akan next round. Sunwood. Sang balas in shape and qualify akan next round. Kan David knock out kan. Umur hangat. Asas final. Ready? Rule. Marsen sedang terait, itu lain menengkong, lain baar. Lain menengkong kalau aku pakai dengan penafsiran. Mersupui lain baar, laku menurut kita ada benar hajar benar. Tanshot exat disqualify. Let's start. Ini akan naik ke slow race game. Bet ini Bajo, ini Ijo 99, balak pau bapa dah po Shillong. Kira ada segini wan gini yang sangat nang ne. Gini ya ski nang ne. Stay. No Bajo klan. Come on. Ini ru ijo. Ini pat. Oh, kiri. Oh, iba kiri. Iba do. Ni wait pat. Your name? Huh? D. D. Only. Kasper. Okay, his name Kaspek. And these riders will start the slow race till there.
Come on, riders! Come on! Woo! Come on, come on! Woo! Oh, no. Woo! Come on, Joe, come on! Come on, Joe, come on! Come on, come on! Oh, the winner is Joe! The winner is Joe! My bro, the winner is Joe! The winner is Joe 99! Come on! Woo! Tak perlu bila badi pas pergi riders sedikit banci mood banyak sedang dah kena kasih orang. Hello ladies, welcome to my life. Win. Rek jai. Rek. Ya perlu mentah kisah sedang sakit super motor ada sampai kerai. Aku boy. Dah perlu mentah kini ya cok sakiba job ke final round Finalis. dah mentah kini ya sarap pakaran Win. dah perlu bila iba mentah bajob ide perlu ide bajob akan ada slow race ke mentah Rek. Kini ke prize Boost energy drink. Kepada kang inai show first runners up Joe 99 and the ultimate winner of the slow race competition.
Congrats bro. De ini we. Iong hana ba ilawi I ka video jong haru. De iong hana ila komen. Ila song ya. Iong hana ngambil ngalek minang song. Minang em tip shoot minang ayu. Tambah Anda kendala ni ya lihat lang. Oh, ini lelang bro. Oh, ini lebat. Jangan berat. Perlu bila ban I bam ta girades gimut ban ya letno gimut ban ya wanno letno seselong letno India pun pai no sha nonton ni perlok jangaru ibadena selong dan biru perlok ni pat ide na po nonton dia na nonton ini pat na selong ini subscribers Hah? Bila ban I menta te imut ban let kana channel stone te menta ite iwe parok jangi ru la snew kabat te tip shu ngin poi kan no beje channel stone menta kala de gapo sau steng kan tip shu ngin poi siben reu ne san kita hi por te to parok ngan put kuda kan ka video ka menta te ngila enjoy pa menta ka sini dengan aku aban ai Jukuble biang api Happy New Year parlok barama te to parlok ngan put kuda kan ka video ka menta ngin sai kendu biang ha ka next vlog mo lane ha ka next dan publik ala ban le ne ka dan publik nomor balas lem mentang jule show jangan ala ban le no mo